Straža, stoj! Nadej, no. Porodaj! Ha! Hit! Ha! Ha! Hit! Baš! Ha! Baš! Na mjestu! Hod! Časna straža! Hit! Ha! Časni pa! Stop! Hit! Ha! Ha! Hit! Na mjestu! Hod! Dobrodošli torej na današnji spominski slovesnosti na Suhorju. V spomin na padlega britanskega pilota bosta svetovalec v kabinetu ministra za obrambo Republike Slovenije, generalmajor Dobran Božič, in veleposlanica Združenega kraljestva, njena ekscelenca Tiffany Sadler, položila venca. I would like to welcome you all for today's commemoration on Suhorje. Advisor to the Minister for Defense of the Republic of Slovenia, Major General Dobran Božič, and British Ambassador Her Excellency Tiffany Sadler will now lay wreaths in the memory of the fallen Royal Air Force pilot. Časna straža! Hit! Ha! En, dva.
Časti potom! Marš! Hajde! Desno, ra! Ha! Od krakom, ra! Hej! Nade. No. Korono. On. Shot. Pojdi korak. Ha. Prej. Spoštovani svetovalec v kabinetu ministra za obrambo, generalmajor Dobran Božič, spoštovana gospa veleposlanica Združenega kraljestva, Tiffany Sadler, spoštovani dr. Aleš Musar iz Urada predsednice Republike Slovenije, spoštovani obrambni ataše Velike Britanije, podpolkovnik Christopher Day, spoštovani župan Robert Smrdel in seveda direktor Parka vojaške zgodovine, gospod Janko Boštjančič, dragi prebivalci Suhorja in vsi ostali cenjeni gostje. Ponovno pozdravljeni na današnji spominski slovesnosti. Spominjamo se letala Spitfire, ki je bil ob koncu druge svetovne vojne sestreljen na tem nebu nad Suhorjem. Strmoglavljenje je bilo usodno za mladega narednika britanskih sil. Vaščani Suhorja so ga takrat dostojno pokopali, dogodka pa nikoli niste pozabili. Skupaj s Parkom vojaške zgodovine Pivka ste sedaj poskrbeli, da vsako leto skupaj ohranjamo spomin na to tragedijo. Na tem mestu naj povabim direktorja Parka vojaške zgodovine, gospoda Janka Boštjančiča, da pove še kaj več o tem. Warm welcome to everyone at today's commemoration. We are remembering an RAF Spitfire, which was shot down over the same skies of Suhorje at the end of World War II. The crash claimed the life of a young British sergeant. The villagers of Suhorje gave him a decent burial, and this event was never really forgotten. Together with the Park of Military History in Pivka, he now made sure that we commemorate this event together every year. I would like to ask the director of the Park of Military History, Mr. Janko Boštjančič, to tell us a bit more about what happened that night.
Spoštovana veleposlanica Združenega kraljestva v Sloveniji, vaša ekscelenca Tiffany Sadler, dear ambassador of the United Kingdom to Slovenia, your excellency Tiffany Sadler, spoštovani župan občine Pivka, gospod Robert Smrdel, spoštovani svetovalec ministra za obrambo in predsednik Zveze slovenskih častnikov, generalmajor Dobran Božič, spoštovani soprog predsednice Republike Slovenije, dr. Aleš Musar, spoštovani britanski obrambni ataše podpolkovnik Christopher Day, dear Lieutenant Colonel Christopher Day, British Defense Attaché, cenjeni suhorci, dragi prijatelji. Lepo pozdravljeni v imenu Parka vojaške zgodovine. Kot osrednji vojaški muzej v Republiki Sloveniji veliko časa in energije posvečamo preučevanju nesreč zavezniških letal na območju Slovenije v drugi svetovni vojni, zato odločitev, da postavimo spomenik na lokaciji strmoglavljanja letala, ki je najbližja našemu muzeju, ni bila težka. Kraj nesrečne smrti pilota, narednika Edmunda Ramsbothama, je tako postal tudi pomemben simbolni kraj spomina na mnoge letalce zavezniških sil, ki so za svobodno Evropo dali največ, svoja mlada življenja. Tako je bilo tudi z 21-letnim pilotom letala Spitfire, narednikom Edmundom Ramsbothamom, Teddyjem, kot so ga klicali kolegi iz 249. eskadrilje britanskih kraljevih letalskih sil. Šlo je za eno najslavnejših lovskih enot kraljevega letalstva, ki je bila ustanovljena že med Prvo svetovno vojno v avgustu 1918. Po koncu vojne je bila eskadrilja razpuščena, a ob začetku druge svetovne vojne ponovno vzpostavljena. Odlikovala se je v bitki za Britanijo, potem pa še nad Malto, Sicilijo, Italijo, Albanijo, Balkanom in prav ob koncu vojne nad slovenskim ozemljem. Narednik Ramsbotham je bil zadnja žrtev te slavne eskadrilje v drugi svetovni vojni. Dovolite mi, da tudi letos na kratko povzamem dogajanje tistega tragičnega 29. aprila 1945. Velika večina Evrope je bila že osvobojena, a tu, v zaledju severnega Jadrana, so imeli Nemci skoncentrirano izjemno veliko vojaško silo. Britanska lovska letala so kot pomoč jugoslovanskim partizanom zalezovala nemške transporte na cesti in železnici, ter s tem resno ovirala oskrbo in premike enot. Narednik Ramsbotham je tisto jutro poletel z letališča Cane v južni Italiji in se na letališču Prkos pri Zadru oskrbel z gorivom, potem pa v iskanju sovražnikovih enot poletel do Trsta. Na poti nazaj je v nizkem preletu napadel sovražnikov tovornjak s strelivom, pri čemer pa je bilo letalo ob eksploziji tovornjaka zadeto in je neposredno zatem strmoglavilo na tem kraju. Truplo mladega angleškega pilota so vaščani Suhorja dostojno pokopali na vaško pokopališče. Kmalu po vojni so posmrtno ostanke britanske vojaške oblasti prekopale na vojaško pokopališče v Beogradu, kjer počiva še danes. Spomladi 2021, ko smo postavljali ta spomenik in razmišljali o napisu, smo se odločili, da poudarimo, da je narednik Ramsbotham umrl za svobodno Evropo. Takrat, 3 leta nazaj, se nam je zdelo, da je vojna v Evropi stvar zgodovinskih učbenikov, spomenikov in tovrstnih spominskih slovesnosti. A manj kot leto dni pozneje nas je iz teh prijetnih sanj zbudila vojna. Postalo nam je jasno, da mir, varnost, demokracija tudi v Evropi niso samoumevni, da gre za vrednote, ki jih moramo negovati in se zanje boriti. In da je naša sveta dolžnost spominjati se vseh, ki so za to darovali svoje življenje. Zato smo se danes v tem krasnem majskem popoldnevu spet zbrali tukaj na kraju, kjer je za svobodno Evropo daroval življenje narednik Ramsbotham. Hvala vsem, ki ste prišli. Park of Military History, the Central Military Museum in the Republic of Slovenia, is very involved in studying the plane crashes of Allied aircraft on Slovenian territory during the Second World War. That is why we easily agreed to follow the initiative of the locals from the Suhorja village and place this monument. The location where the pilot sergeant Edmund Ramsbotham tragically lost his life has thus become the site of great symbolic significance, a place of remembrance, honoring numerous Allied pilots who gave the most for a free Europe, their young lives.
This was also the case with the 21-year-old Spitfire pilot Sergeant Edmund Ramsbottom, Teddy, as his colleagues from the 249th Squadron called him. This was one of the most famous fighter squadrons of the Royal Air Force, which was founded during the First World War in August 1918. After the war, the squadron was disbanded, but at the beginning of the Second World War, it was re-established. It distinguished itself in the Battle of Britain, then over Malta, Sicily, Italy, Albania, the Balkans, and right at the end of the war over Slovenian territory. Sergeant Ramsbottom was the last victim of this famous unit in the Second World War. The body of the young English pilot was given a proper burial by the locals of Suhoria in the village cemetery. Soon after the war, British military authorities transferred his remains to the military cemetery in Belgrade, where they lie to this day. In the spring of 2021, when we placed this monument and discussed its inscription, we decided to emphasize that Sergeant Ramsbottom died for a free Europe. At that time, 3 years ago, we thought that the war in Europe was a matter of history textbooks, monuments, and such ceremonies. But less than a year later, war awakened us from these pleasant dreams. It became clear that peace, security, and democracy are not taken for granted, even in Europe, and that they are values we must nurture and fight for. And that is our sacred duty, to remember all those who sacrificed their lives for this. That's why today, on this beautiful May afternoon, we have gathered here again at the place where Sergeant Ramsbottom gave his life for a free Europe. Thank you all for coming. Hvala. Thank you, Mr. Boštjančič. Zdaj bi na oder povabila britansko veleposlanico, njeno ekscelenco Tiffany Sadler. I would like to invite the British Ambassador, Her Excellency Tiffany Sadler, to the podium. Spoštovani general, spoštovani župan, spoštovani direktor, spoštovani gospod Musar in vsi, ki ste tukaj zbrani na prelepem Suhorju. Najlepša hvala, da ste prišli sem. Danes sem tukaj že tretjič in nažalost tudi zadnjič. In vsako leto pomislim na to, kako miren, lep kraj je to. Leta 1945 je tukaj umrl Edmund Ramsbottom, Teddy Ramsbottom, ko je bil star samo 21 let. Danes pa se spominjamo njegove smrti, hkrati pa tudi prijazni domačinov, ki so ga pokopali. Letos je posebno leto. Praznujemo 75. obletnico NATO, ki se je prvič srečal v Londonu. Praznujemo tudi 20. obletnico pridružitve Slovenije NATO. Če bi bil Teddy Ramsbottom danes še živ, mislim, da bi bil vesel, kako tesno sta naši državi povezani. Edmund Ramsbottom je bil iz Northumberlanda, ki je blizu škotske meje. Na Škotskem je tradicija, da po smrti spoštovanega človeka igra godec na dude. Mogoče ste to videli na kraljičinem pogrebu. In zaradi tega je nadvse primerno, da je danes tukaj z nami tudi godec na dude iz kraljevega škotskega polka. Ob glasbi se spomnimo na pogum Edmunda in mnogih drugih mladih, na prijaznost domačinov Suhorja in na prijateljstvo naših dveh držav. Najlepša hvala.
Hvala britanski veleposlanici. Thank you, Madam Ambassador. Na oder sedaj vabim slavnostnega govorca, svetovalca v kabinetu ministra za obrambo Republike Slovenije, generalmajorja Dobrana Božiča. I'd like to invite advisor to the Minister for Defense of the Republic of Slovenia, Major General Dobran Božič. Hvala lepa. Lep pozdrav. Najprej bi se rad zahvalil gardistom in našemu orkestru. Prosim za en aplauz, se res ušli, ampak res vedno ponosni na njih in prosim, da se zahvalimo. Hvala lepa za vabilo, spoštovana gospa veleposlanica, dr. Musar, spoštovani gospod župan, spoštovani gospod direktor, ataše in predvsem vsi domačini, ki vsako leto počastite ta dogodek, ki verjetno ni samo dogodek sam zase, ampak verjetno v sebi nosi veliko večjo vrednost. Danes je že bilo govora, zakaj postati vojak, zakaj se boriti in verjetno je odgovor na koncu dneva enostaven. Zaradi tovarištva in zaradi tega, ker želimo spremeniti svet na boljše. Vedno je govora, kako so vojaki tisti, ki netijo vojno. Jaz pa vedno razlagam, da vojaki niso tisti, ki netijo vojne, ker vojaki si res ne želijo iti v vojno, ampak smo tisti, ki delamo mir. Večinoma so pa politiki in kralji tisti, ki pripeljejo svet do roba, kakršnega smo videli do najhujše morije v drugi svetovni vojni. Danes, ko smo pri tem spomeniku in se spominjamo padlega soborca, se moramo spominjati vseh tistih, ki so takrat vedeli iz Avstralije, Novo Zelandije in celega sveta, da morajo v Evropo pripeljati mir, da se moramo znebiti fašizma in nacizma in da moramo začeti živeti boljše življenje. Torej, ugotovili so oziroma prepričani so bili, da tudi njihovo življenje je vredno, da izgubijo svoje življenje, da pripeljejo v Evropo mir. In jaz mislim, da se moramo vseh teh spominjati, vedno si vzeti trenutek in vedno sami pri sebi se spomniti, kaj vse moramo narediti, da nikoli več do tragedije ne pride, ki so jih naši starši doživljali, mi še mogoče malo občutili, nekateri med nas. Upam, da pa mlada generacija, ki je med nami, pa tega nikoli ne bo doživela. Torej, če bo moja generacija, naša generacija pripeljala vojno v ta svet, potem smo naredili nekaj res hudo narobe. In ta opomin na vse padle, ki so žrtvovali svoje življenje, da je Evropa bila svobodna, nam bi moral biti opomin, da nekaj takega se ne sme nikoli zgoditi in da naši zanamci tega ne smejo doživeti. Predvsem pa pomembno to, torej, da nekdo, ki je iz Avstralije, iz Anglije ali pa Amerike, se odloči, da bo prišel k nam, žrtvoval svoje življenje, je pomeni predvsem prijateljstvo, nesebično pomoč in tisto, kar moramo vedno spoštovati in vedno verjetno tudi potem se spominjati tega in to počastiti vsako leto. Torej, ni to samo poklon enemu fantu, ki je v boju za svobodo izgubil svoje življenje, je poklon vsem tistim, ki so se kadarkoli borili za nesebično, za svobodo in za neko pravno državo, ki ne bi vladala v Evropi. Jaz se vam zahvaljujem za vse to, kar delate. Gospod direktor, hvala, da vzdržujete te stike. Gospa veleposlanica, hvala za vaš nagovor in vsem srečno, predvsem pa mirno življenje za generacije naprej. Hvala lepa. Thank you, Major General Božič. Kot je veleposlanica že omenila, je današnja slovesnost posebna iz več različnih razlogov, predvsem pa tudi zato, ker tako britanska veleposlanica kot britanski obrambni ataše oba zaključujeta svoj mandat v Sloveniji. Zato smo pripravili še posebno točko, ki bo potem zaokrožila nas današnji program. K izvedbi glasbenega programa sedaj namreč vabim dudarja kraljevega škotskega polka Four Scots, ki je danes zelo zgodaj zjutraj, 6:30, priletel v našo bližino, v Zagreb, da bi vam lahko zaigral nekaj pesmi po lastnem izboru. Today's ceremony, as the ambassador mentioned before, is special for many different reasons. One of them is also because she and her defense attaché are actually completing their time in Slovenia in a couple of months. With this in mind, we have prepared this next act, which will round up today's program. I would like to warmly welcome the piper from Four Scots, who flew in very, very early this morning to be able to play a couple of songs for you.
S tem zaključujemo današnjo slovesnost. Hvala še enkrat, da ste se udeležili. Thank you very much everyone for coming here today. We do hope you enjoyed everything and thank you.